Kajing pule na kitab benengkong jong Samuel, kalanong ka benengkong kadukot arpu saw hadu arpu pra. Anda kalapan kain bunyi u, kalalira ya u ringkat benway masih badang laisnem, si epha u kupurau, bat silwa kawan. Kalara ya u siyeng uturai hasilo, bat ukunlong udang rin. Te kalapan yap ya u masih, bat kalalira ya u kunlong hau eli. Kalaong ko kenran, kumba PM ko kenran, ngadai kato ko kentei kabayang hangne hakmat jungpi kabaduai hau turai. Ngala duai na kabentaw ne ukunlong padu turai lo sa skore ka jingkarpat junga. Namar kata ngala IT no ya u hau turai katbau dang im unsalong bala IT hau turai. Te kilangu ladem hangta ya u turai. Kaktin jong turai. Kajing pule na gospel bakhoy kat kom Lukas kalanong ka banengkong kadukot sa punriw adu san punriw. Te kamaria kalaong kadano junga kayaro pandon burom yautray kamensim junga kasyat kamen hau blay nung panim junga nabawla kan mau yung nga kasyakari barid jungu paro kipateng benriw kibansawan kitsa khot yung nga kabala kerku kubadan bor role ki e kibakraw hanga kabakhuy kikerteng jungu ule isnei pateng la pateng ya kitu kibating burom yau Mulapan iya la kaborba da kaksangti jungu mulapan kulmar jungmut ya kibasarong hakijing perkhat bari jungki mulapan hiarkhat ya kibakraw bor lakan tiu kibarit mulapan kedang ya kibatngan na ki e kibabha lapha no thali ya kibariu spa mulabat ya kakular hakikpatamen jungi layarap ya usakri jungu u Israel Walakan mau ban pen ya la kajing isnei hau Abraham pada kikun kiksiu jung junom kamaria kala sa lai benai bat kali sebat bat kala leit pai shalaying ka gospel jong utrai